Taratasy masinday Paoly hoe ty Kristiana te Filipo ao. Toko voaloha fanalamagne. Manoratsa maareo longo Filipo ato izaho Paoly na hoy Timotea, sambe vave Jesua Kristi. Salama nareo pitare piangonagna miharo amty pangolotsa nareo. Salamagna miharo amiareo kain nareo Kristiana ni hasigny Jesua Kristi. Lonike hampanitsiny hampangatsakatsaka nareo ty andrianagnahary raintika naho andrian Tompo Jesua Kristi, soa te ampo ty fagnasoava nareo. Fagnandriagnane anandrianagnahary. Le magnandriagna ty andrianagnahary antika raho isa te mahatiahy anareo. Isa te misafiry amin'andrianagnahary ho anareo iaby raho, le malio fo lomognandro. Fa nagnimba anay nareo tama ty fitseizagna ty talilisoa. Laha tamy ty namotoragnaze le andrakanany. Izao nio ty raha atokisako. Ie namototsy ty asa fanjaka ampiay areo ao, ty hanonjo gn'aze ka hatra ty vitae, ama ty andro hiaviay Jesua Kristi. Ara le fagneva ty hanoako ho izay aby nareo, naho le nekonekoeko lomognandro vata. Fa nanozagnahy nareo, ndra tama ty nigadrako, ndra tama ty fiarovagna naho ty famatraragna ty talilisoa, naho le sambe nienegne ama ty fagnasoavagna nimegne ahy nareo. Toan'izao, vavolombeloko ty andrianagnahary, te le teako vata ama ty hasoa rofo i Jesua Kristi nareo iaby. Aizao ty halaliko amin'ny andrianagnahary ho anareo. Lonike hitombo ty fiteampiay areo ao. Naho le hinday mionjogna lomognandro ty fahavandromandraha areo naho ty faharendrehandraha areo, hahafohina areo ze soa tavoky hatao. Amaizay nareo haliotahy gny haliohakeo, naho le tsy hanampanginjeagna ama ty andro hiaviay Kristi. Ara le ho ampo nareo ty asa ty fahamaregnane miobogna mantikagna boaka me Jesua Kristi, hoengegne naho ho lazan'andrianagnahary. Ty nihagadray Paoly. Aie rehe nane zao, teako ho fanta areo ry longo, fa ndra nagnasoa ty fitseizagna ty talilisoa ty raha nahazo ah. Enio, sambe mahonigny henaneke zao, ndra ty miaramila andapa ty guvernore gadrako ato, ndra ty ndaty hafa lafeagny, tokaya te i Kristi ty foto ty ampigadragna. Ara le zay ty nahavy ty akamaroa ty longo, naho fanosihe ty hagadrako, hitombo fatokisagna n'andrianagnahary, naho le tsy marikarike naho tsy matahotahotsy te mitsei ty saontsy n'andrianagnahary. Ieto le maregne te ie misy ty ila e mitsei Kristi ente tseredraty naho alilah, fa ty ila ero manao izay tsy misy tsereke. Iretoagna nio ente pitea vata ete manao izao, fantay areo aza te ty hiaro ty talilisoa ty maheto ah. Fa irerone, alilahy naho fitamena miharo tseredraty ty ente areo mitsei Kristi, ale ty hangindra ty hagadrako ty raha payay areo. Fa ie adono agna avao, fa ndra tsereke zao, ndra hamaregnane, raika avao ty voka, le ho tseizegne ty Kristi. Ale tsy mahay avao raho, aza, mamimamy lomognandro. Ty foto fantako te hahatra drombakahy zao, naho ty halaly atao areo, tovogna ty fanozagna ty fagnahy masine toe nampitamay Jesua Kristi. Amandigne naho soa tamara aho naho le tsy hosalatsy, fa tsy hisy hipotane ty raha tamaiko. Henaneke zao, naho le ho lava hanao izay. Alelonike ho tombo ty asy i Kristi, ama ty vatako, ndra velo ndraho ndra mate. Ty lia izao nio, i Kristi ty foto ty haveloko, ara le ty fate ty tavoke hahasoa. Fie naho mbe havitako raha maro, mahasoa nareo ty velomako antany etoy, ndra tsitreako ty hojobognene. Le sahiragna nire ty vetsevetse koa maizao, ty foko raike te ho mate, soa te handehanako hiharo amay Kristi andagnitsagny.
naho toeley zay aza ty loho salalaiko. Fie ty foko raiky ka mana izao te loho asakanako anareo ty mbe hitobohako antany etoy. Ara levongo eraho hitoboky elaela maareo eto, soa te miha mafy ty fiantofa areo an'Andrianagnahare, naho leho fale lumongn'andro nareo. Amay zay, leho enge areo vata ame Jesua Kristi ao ty fihereko maareo atoy. Tsy hihemotse ty mialy. Fe izao avao rehe, ano mifanandrife ama ty talilisoa n'Anty Kristy ty havelo areo. Soa te ndra avy ama areo agne raho ndra tsy avy agne, leho reiko antalily, leho fantako te tsy mihotike nareo, miharo lahatsy naho miharo arofo, sambe himane tagne ty fiantofagna n'Andrianagnahare n'ente ty talilisoa. Amizay le ho fantako ka nareo te tsy ho mete verevere ty rahambagne ndra akory, soa te le halange ty hademo iareo, naho ty havotso areo boaka man'Andrianagnahare. Toe ienio ty nagnasoa anareo, tsy tama ty niantofa areo i Kristy avao, fa mandako izay ka ty nijalea areo ho azy. Ara le izay ty foto ty ifanehafantikagna ty ali toe niony areo, fa nafotoko naho le fohy areo tembe agnate te imonegnako. Toko e faharoe. Niambane fie naonjo n'Andrianagnahare ty Jesua. Agnavaoa ni koahy kanji natao i Kristy anareoy, ifangosiha entepite ay, i fampiharoampo atao ty fagnahy masigney, izao ifahavongonagne hotea naho fahaiagne mitretreo ndaty, naho toeto aby zao le mba mifankahaia nareo hitomboa ty liofoko. Ako mifandrahambagne nareo, miharoa lahatsy, ano ty hahandaty raiky anareo. Ko manao raha androharoha naho filantsiriry nareo, fa miambanea, le tanatanao ano ambone areo ty ndaty hafa. Asoa tsy holoho ho te amena hipay ty raha hoety vata avao, fa mipayaty hoety ndaty hafa ka. Anaho zay are, ampanahafo ty nihavelo i Kristy ty havelo areo. Fa ndra te ie nanagna ty nahandrianagnahare azy nire, tsy nipakofa ezay. Atsy zay fa nadoagna ze nirae amin'Andrianagnahare, fa le nihaondevo re nanjary mira ama ty olombelo, naho toe le ni olombelonge vata e ty vinta. Le niambany anire, niantoke ho mate, tsy nanao fate ondaty fa nipehegne ankazonajaly. Ara le izay ty foto ty nangonjona n'Andrianagnahare azy ho andindimonegnan, naho le nimea etahina ngambone Ezekila agnarang. Soa te Ezekila ongotsy sambe ho fuitongaleke iaby, naho maharey ty tahina i Jesua hangandriang azy. Ndra andagnitsange, ndra antany etoy, ndra ambana tany agny, naho le sambe hiantoke naho hirehake te i Jesua Kristy ro andria tompo, hangome asigna n'Andrianagnahare ray. Tiasa ty Kristiana. Aie zao ry longomamiko, inareo toe nilava nagneke ahy, tama te izaho nagnatriky anareo. Ale magneke ahy lumongn'andro ka, lotsie te izaho tsy eo. Ale anoantahotsy feno fiasiagna ze asa tao areo hilefea ty fandrombahagny anareo. Toele i Andrianagnahare nio ty mampisy ampiay areo ao ty zoto naho ty fahefandraha mifanandrifa ma ty safiry entekasoa fagna. Ale manoa kilaraha tsy misy ngeugneugne miharo tointoigne naho fagnaliampo nareo. Amay zay, tsy isy raha agnenjeagne naho anigniagna nareo, fa ho anak'Andrianagnahare tsy manampitsikoagne nareo. Miatrike ty taranake heko naho mitangingigne miharo ama areo. Ale hibelange hoe vasiagny andagnitsey are nareo,
le huenge kunareo minday tsarang kavelonge ama ti andro hiaviay Kristy, fa tsy nangorida ti lay fahatany avao raho, tsy nandrokake aigny fahatany avao. Fandraiele hate ti lioko hampombaigny ti soronge atolo areo ho anandrianagnahary naho ti fiantoha areo azy, le mampalio fo ahy naho le mamimamy avao raho miharo ma areo. Hoe zay ka nareo maliova fo naho le mimamimamia miharo amako. Iraky Timotea naho i Epafrodite. Aizao are, naho zoto narofo iandriantompo Jesua, mitama hangirake malaky i Timotea ma areo atoy raho, hahazoako usike ka naho fa maharey ty vaovao areo atoy. Tsy misy anio ndaty hafa tsy ie miharo vetsevetse amako hisafiry vata e ty raha mariny anareo. Sambe mipay ty hahasoa ty vata avao iaby anio ty ondaty, fa tsy mipay ty ei Jesua Kristy. Fa naho i Timotea, toe le fanta areo ty havangona, nanao sahalama ty anake miatorae anire, le niharo asa amako nitondra ty talilisoa. Ale ie are ty vetsevetseko hirahenge ama areo atoy naho fa rendreko soa ty umba ty haveloko. Fandraoaho ka nio, mienoke fa ho avy malaky ama areo atoy naho zoto narofo iandriantompo. Fiendray zao ty niazoko vetsevetse, ndrakitra ampolieko ama areo atoy ty Epafrodite rahalahiko, piharo asa naho aly amako, naho toe nirahe areo kare hitoronge ahy tama ty zaho nizoendraha. Ato aza re mangiri mafe te hahatreanareo ka fa toe nahaure azy ty nahareiza areo te marare re. Toe le narare aza re, le didi avao tsy ho ni mate, fie niferenaigna n'Andrianagnahary re, tsy avao aia, fandray zaho ka tsy tamone ho nangindra ty fimoremoreko. Ale sikasikaiko re holy ama areo atoy, soa tenaho fa mahatrea azy nareo le halio fo, le zaho amizay ka tsy loho ho folapo. Arambeso areo andio fo vata ama ty tahina iandriantompo re, fa fagneva ty ho havohavoenge ty ndaty hoe izay. Tiasa i Kristy avao anio ho nampidompy aigny azy eo, fie tsy nitare ty fiay hanoa ty fitorongange ahy tsy nivita areo. Toko fahatelo. Andrianagnahary rumbe hangomei hato. Fara rilongo, maliova foa may andriantompo ao nareo. Tsy manahira ngahy anio ty mampipolimpoli ty raha rinehako naho fa manoratsy ama areo raho, fa toe fanozanga nganareo zay. Itao amboa reo, manoasoa nareo fa piasa tserehenge reo, mitaoa nareo fa loho misenge ty nahavita savatsy reo, fa ty vita savatsy vata anio itikange ente ty fanahy masinge hangandriana n'Andrianagnahary, manao Jesua Kristy ho engentikang, naho le tsy ho loho mitavandra ty vatantikang. Fiendra izay, misy foto avao ty hitavandrako ty vatako. Naho misy aza ndaty te hitavandra ty vata, mandako azy raho. Fa hoaho nasavatsy tama ty fahavalo andro ty niterahagnahy. Tarira Israely, foko Benjamina, Hebreo ray, Hebreo rene. Naho miatrake ty lily Mosesy, farisiana raho. Naho ama ty fimaneandraha ho an'Andrianagnahary, nimpikitroke ty kristiana raho. Naho ty fiambenange ty lily Mosesy, tsy manampitsikoagne raho. Fiendrele eo aby zeo raha nirengeko zao, nataoko harebahange naho ty amay Kristy. Enio, le ataoko ho faty antoke iaby zao naho
ampiraiko ama ty hafanjaka ty fahafantarang i Jesua Kristy Andriantompo. Ie ro nagnariako kilaraha, le ataoko ho furukuntandraha iaby zao, soa te ahazoako i Kristy. Naho leizay ty toerako ama ao. Tsy liutahe tsy liuhakeo umei ty lilimosesi niu, fa liutahe liuhakeo umei ty fiantofang i Jesua Kristy. Liutahe liuhakeo boaka minandrianagnahary. Zao anio ty lia ty hahafantarako i Jesua Kristy naho ty hery ty fivanguna ho velogno. Le ty fiharoako fijaleagnama hanahafako aze tama ty nivilasia eka. Amay zay, handoake ama ty fivangunambelong eka raho, naho te ie mete ani. Tsy te ie fa azoko iaby ani zao, tsy te ie izaho fa tsy manampitsikoa gn'aniany, fiendray le izay, le mifanehake raho handrombak izao iaby, fa waho toe farinomba i Jesua Kristy. Tsy mieva ho fa nahatolo izao iaby no aho, rilongo, fie izao avao ty raha imonengako, ambuhueko ty afarang, atreheko ty aluhang, le humutukutuke raho hankatratsy ty raha salalaing, hahazoako ty valesoa ikanjia n'Andrianagnahary antikange, laha tambony ange, naho le hatolo i Jesua Kristy. Ale ampangoriho izay ty havelontikang, itikang fa miuke ama. Fie naho misy ty hafa vetsevetse ama ty raha ilae, mbe ho toroa n'Andrianagnahary avao re. Ahandingisange ty handoahange, tohizontikang vantang avao ty liantikang. Le sambe mitsikumbe ahiaby nareo rilongo, naho le arendreho soa ze fa mangurike ty havelonge tria areo ama ai. Toe naherenkereko inainay ama areo ty hue zao naho le mbe ampuliko indraike amandranomaso tehenane, fa maro nio ty mandrahambange ty hazonajaly Kristy. Harereke ty hiafarairireo, aya ty troyareo ro hatao yareo Andrianagnahary, naho le ty raha ho nahamengatsi yareo ro nratrengi yareo, fa ty raha antane toy avao ty imane yareo. Fa ho antikange, andangitsange ty tana antikange, ange ty hirifa ty pandrombake lingisantikange le Jesua Kristy Andriantompo. Ara lembe ie ro hangova ty vatantikange monjemonje tsitoange, hanjari hanahake ty fangova beasing. Miharo matiheri hampiluluka maeo ze kilaraha. Tuku efahefatsy. Ara ie zay rilongo mamiko, irieko hutrea indraike ninareo, fa inareo ty liufuku na huengeko. Le mitukia mafe ama izay ama Andriantompo ao nareo rilongo mami he. Turu lalankavelonge fara. Mihalali azo raho evudia, huezay karehe sintiki. Mifankahaya soa ama Andriantompo ao nareo. Amanao izay hempiharo asamako, mihalali azo raho, tuzangu yereo ruevave, fa nangulutse ahi reo tamatiali hufitseizang talilisoa, lembe mana huezay kati Clement, na huzempiharo asamako, ila iabi voasuratse angaranga ama tibuking kavelunge ama n'Andrianagnahary ao. Maliuva folo mungandro ama Andriantompo ao nareo, ahereko indraike niu maliuva fu nareo. Lunike hufanta ti maro te ndati tsy mangahi nareo, fa marine hibalik antane tuyan zay ti Andriantompo. Ako miuremenge nareo ndra akure, fie ambarao n'Andrianagnahary avao ze raha ila areo naho fa misafiri ama nareo, ihalaliu re naho le mahaia mangandriangaze nareo. Le ty fitahia n'Andrianagnahary tsy takabetsevetse amaizay ty hiambenge ty fu areo naho ty safiri havelo areo amay Jesua Kristy ao.
fara eri longo, izao iaby ty raha tavoke himane areo naho handre areo fo vata. Ze kila raha to naho maregne, ze kila raha fanjaka naho maliotsy sy mamararotsy, eva impitea naho fiasiagny, izao ze atao asigne naho ze fagnevantsiriry. Ara ze raha nianara areo, niazo areo, nirei areo tamako, nirendre areo tamako, izao le ampagnoriho izay ty havelo areo. Amaizay le hiombanareo tendrianagnahare foto ty havelogne manintsy mangatsakatsaky. Sitra narofo ty raha niazo. Le nifalevata amay Andriantompo ao raho fa mba nahazo lalagna amezay ty fimania areo ah. Ie nio toele teo avao ty fimania areo ah, fie tsy teo ty ho nanendreha areo azy. Tsy te zaho milarahako ah ro mirehaky zao, fa toefa zatse tsy mieregne ze anagnako raho. Haiko nio ty misotry, haiko ka ty midabasida. Fa nioka no aho, ndraaya, ndrakore, ty ho vontsigne naho ty ho kere, ty hiaigne agnolegnange naho ty hililitsy. Vitako aza kila raha naho anoeko miharo amay Kristy manozagnahy. Fiendray zay, mahasoa raha avao ty nangimba areo ahy tama ty hasahirako. Uni areo niorinte Filipy, fa tama ty famotora ty fitseizange ty talilisoa toy, tama izaho nisitaky Masedoany, tsy nisy fiangonagne ndra raike mba nangimbahy tama ze niazoko naho ze nilaniko, naho tsy inareo avao. Tama te zaho mbete Tesalonike ao aza, tsy indraiky avao, toele fa nandefasa areo ze raha nilaiko. Tsy te zaho mipay homeandraha niany, fa te zaho misalala hitomboa ty nilani areo ho ahy ty itsarako izao. I aza toele anagnako ze raha ilaiko, mbure mihoatsy aza. Ampo raho te henane, fa mbe nahazo ka ty raha nampindese areo i Epafrodite, sorogne mandrifondrifogne ho raesy nandrianagnahary, naho le hampalio arofo azy. Ale i andrianagnahare ko ty mbe hameno mitipetipe ze raha ilay areo, mifanandrife soa ama ty asy naho ty hampagnarivo amay Jesua Kristy ao. Lonika niany hiasiagne tsy heteke anjafy agnanake tendrianagnahare raintikagне. Amen. Veloma. Ano veloma mi Jesua Kristy ao tsy kiraikiraiky ty olo masigny. Manao veloma anareo iaby ty longo kristiana miharo amako atoy. Manao veloma anareo iaby ty olo masigny, lotsy Ezekeleia ty panjaka bei Roma. Lonike homba ty havelo areo ty fagnasoava i Jesua Kristy Andriantompo.